ikipe ya Arsenal yiteguye gutanga akayabo k'amafaranga ku bawinga batatu beza bagaragaye muri iyi season ya 2025-2026. Ikipe ya Arsenal nyuma yo gutsindwa kuri finali ya Champions League n'ikipe ya Paris Saint-Germain, Arsenal yabonye ko ikibazo ifite kandi gikomeye kiri mu busatirizi bwayo imbere. Ikipe ya Arsenal niyo mpamvu yafashe amafaranga menshi ijya ku isoko, irimo irifuza abawinga batatu beza, nge navuga ko ari beza bitewe n'imibare yabo bagaragaye muri iyi season. Umuwinga wa mbere ikipe ya Arsenal iri kwifuza kandi cyane ni umusore muto w'umufaransa ufite imyaka 19 witwa Elie Junior Krupi. Uyu musore akinira ikipe ya FC Bournemouth. Kugira ngo wumve uburyo uyu musore imibare ye yivugira, uyu mwaka yakinnye imikino 35. Hari imikino 33 yo muri Premier League aho yatsinze ibitego 13 muri Premier League. Umwana w'imyaka 19 muri Premier League season ye ya mbere ibitego 13. Urumva ko ni imibare ikomeye. Muri FA Cup yatsinze igitego kimwe, muri League Cup ntatsinze igitego kimwe. Urumva ibitego byose yatsinze ni ibitego 15 mu marushanwa yose yakinnye uyu mwaka. Uyu musore ikipe ya Arsenal iri kumushaka hasi no hejuru, dore ko irimo iraha ikipe ya FC Bournemouth irimo irayipropoza miliyoni ziri hagati ya 80 ndetse na miliyoni 100 z'amayero. Gusa FC Bournemouth yakaneye ngo n'aya mafaranga ntabwo yayemera, irimo irayisaba miliyoni ziri hagati y'eshanu n'125 z'amayero. Ikipe ya Arsenal rero akabisa nibishaka gukomera kandi ishaka kubakira kuri uyu musore, dore ko ari n'umusore muto ya ku myaka 19 yamwubakiraho by'igihe kirekire, aya mafaranga yatanga. Undi musore wa kabiri ikipe ya Arsenal iri kwifuza cyane, nubwo arimo ararwanirwa n'amakipe menshi nka FC Barcelona, ni umusore witwa Julian Alvarez. Julian Alvarez muri uyu mwaka yatsinze mu mikino yose, yatsinze ibitego 23, atanga imipira ivamo ibitego 10. Urumva yagize uruhare mu rw'ibitego 33. Muri La Liga honyine yakinnye imikino 29, atsinda ibitego 8, atanga assist cyangwa se imipira ivamo ibitego 4. Muri Champions League irushanwa ry'abagabo yakinnye imikino 15, atsinda ibitego 10, atanga assist 5. Uwo ni uwo bita Julian Alvarez. Muri Champions League ari no mu ba top scorer ba mbere, dore ko mu top scorer wayo ni Mbappe I think. Julian Alvarez imikino 15 ya Champions League yatsinze ibitego 10, atanga assist 5. Urumva muri Champions League imikino 15 yakinnye yagize uruhare n'ubundi rw'ibitego 15. Muri Copa del Rey yatsinze ibitego 5, atanga assist 1. Alvarez ni umukinnyi ukomeye ndetse ni umuwinga ukomeye, kuko ufashe wenda nk'imibare ya Leandro Trossard ukagereranya n'imibare ya Julian Alvarez, biri totally different. Yego wenda mu myaka umwe ari muri za 30 na undi ari muri 20, gusa ubuhanga bwa Julian Alvarez Arsenal bwongeyemo bwakora ikinyuranyo, ndetse n'umubare w'ibitego wakiyongera, kuko ibi bitego bya Julian Alvarez aje muri Arsenal ndahamya neza ko iyo abari muri Arsenal akabitsinda, Arsenal kabisa yari kuba ari ikipe ikomeye kandi yari kuba yarayifashije no muri Champions League, kuko Julian Alvarez ni umukinnyi nyine wujuje karite zose. Ni umukinnyi ucenga baro ku kirenge arayifite, ariko azi no kwikura mu masituasiyo agoye hamwe n'abadefense. Ni umukinnyi nyine ukora ikinyuranyo isa n'umukinnyi wagucenga, yagutera kufra, yagutera penalty, ibintu byose. Uyu musore rero ikipe ya Arsenal irimo irapropoza ikipe ya Atletico miliyoni ziri hagati y'100-120 z'amayero. Gusa ikipe ya Atletico irimo irayitera twatsi kayibwira ati twebwe miliyoni kugira tubahe Julian Alvarez muraduha miliyoni 150 z'amayero. Ikipe ya Arsenal niba ifite gahunda kabisa zo gukomera umwaka utaha, aya mafaranga nyine igomba kuyatanga kuko biri muri plan zayo. Arsenal ejo bundi nyuma yo gutsindwa yagaragaje ko muri iyi sama aba bakinnyi igomba kubagura. Yagaragaje ko igomba kugura umuwinga w'iburyo n'uw'ibumoso, ikagura nimero 10
ndetse ikagura na rutahizamu. Gusa rutahizamu we ntabwo biremezwa neza ko izamugura, gusa abo batatu igomba kubagura: nimero 11, nimero 7 ku ruhande rwa Bukayo Saka, ndetse na nimero 10 usimbura Martin Odegaard, nimero 10 ubanzamo, dore ko Martin Odegaard kubera ibihe amaze ari mu mvune n'iki yaragarutse nyine ukabona ko atakiri kuri level. Ikipe Arsenal yafashe umwanzuro w'uko kuri iri soko igomba kugura nimero 10. Undi mukinnyi ikipe ya Arsenal iri kwifuza cyane witwa Morgan Rogers. Morgan Rogers ni umukinnyi w'umwongereza akinira ikipe ya Aston Villa. Uyu Morgan Rogers mu mikino 37 yakinnye ya Premier League yatsinze ibitego 10, atanga assist 6. Iyi mibare nayo ni imibare iremereye ku musore nka Morgan Rogers. Urumva yagize uruhare rw'ibitego 16 mu mikino 37. Hanyuma muri Europa League Morgan Rogers yakinnye imikino 15 atsinda ibitego 4, atanga assist 3. Uruhare rw'ibitego 7 mu mikino 15. Akandi kantu noneho gatangaje kuri Morgan Rogers nyuma yo gutwara Europa League ari kumwe n'ikipe ya Aston Villa, ni nawe watoye nk'umukinnyi w'irushanwa rya Europa League. Kabisa urumva ko aba bakinnyi ikipe Arsenal irimo irashaka n'amafaranga izanye ku isoko, niramuka ibaguze abafana ba Arsenal mbabwiza ukuri umwaka utaha Champions League mugomba kuyitwara. Tunyarukiye mu ikipe ya Manchester United. Manchester United nayo nago yicaye, dore ko yamaze kurangizanya n'umusore w'umukaseri hatari guturuka mu ikipe ya Atalanta witwa Ederson Joe dos Santos. Ederson Joe dos Santos ikipe ya Arsenal ikipe ya Manchester United yamaze kumvikana na Atalanta kuyiha miliyoni 35 z'amayero, hanyuma hakazongeraho izindi miliyoni 3. Ubwo uyu musore bazaba bamuguze miliyoni zose hamwe 38. Uyu musore Ederson Joe dos Santos yakinnye mu mikino 41 yagombaga gukina. Yabanjemo imikino 37, atsindamo ibitego 3, atanga assist 1. Ni imibare itari mibi ku musore w'umukaseri. Kabisa uyu musore ikipe ya Manchester United ni uje gusimbura uwitwa Casemiro nyuma yuko abasezeye, nyuma yuko mu mupropoje umwaka umwe, ariko Casemiro akababwira ati reka mbe ngiye. Ikipe ya Manchester United rero yamaze kurangizanya n'umusore w'umuhanga cyane w'umu Brazilian kabisa. Ikipe ya Manchester United yamaze kuba ibisoza. Hanyuma mu ikipe ya Real Madrid inkuru ihari nuko uwitwa Konate nyuma yo gusezera mu ikipe ya Liverpool, uwitwa Florentino Perez, murabizi ko ejo bundi hazaba amatora mu ikipe ya Real Madrid. Florentino Perez ngo naramuka atowe, Konate azahita ajya mu ikipe ya Real Madrid. Real Madrid gusa ntago ari yonyine iri kumushaka, kuko n'ikipe ya Chelsea nayo irimo iraporopoza kuba yamugura, gusa sinzi niba we ubwe yazamo, cyane ko ikipe ya Chelsea ni ikipe iri kuvugamo ibintu bitari byiza nko gutakaza abakinnyi bayo, ko ishobora gutakaza abakinnyi bayo bakomeye barimo nka Enzo Fernandez. Ni ikipe nyine Konate ashobora kutiyumvamo cyane kurusha uko yakiyumva muri Real Madrid, cyane ko abakinnyi benshi bakura bafite inzozi zo gukina muri Real Madrid. Ikindi tugarutse muri Manchester United gato, witwa Andre Onana yagarutse mu ikipe ya Manchester United nyuma yuko yari yaramutije. Andre Onana rero yagarutse mu rugo. Hanyuma mukomeze kabisa mukore subscribe, mukomeze mukore like, musharinge izi video. Amakuru ya siporo ndetse na transfer ni hano tugomba kujya tuzumvira kabisa ku muryango wacu wa YouTube.